Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut ini. Baiklah. Ba'a perkembangan Pak? Oke, maaf Pak, selama berubah, alhamdulillah. Terus kaki dulu. Alhamdulillah. Bagi donsana ambo di Mapun Barado, ko ado menonton channel pengobatan cucu singo barantai. Jangan lupa bantu subscribe, like dan komen, tekan tombol lonceng. Dan kami tak terima kasih banyak. Nah, napak ko keluhannya kalau bahasa di awak siko biriang api. Kulitnya tangga, sadonya ya Pak. Ya. Di madu dua. Kulit tinggal. Kini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah barasiah. Biasanya ko rambut apa ko kulitnya tangga, kaki tangga sado. Kini ko lah umpamu 85% ya Pak. Dek berkat keyakinan apa. Nah namo baru beko Pak bajanjang naik batang go turun. Tu ibarat mulai di limau sudah di limau balik. Nah, mudah-mudahan capek ya Pak. Dan utang Pak berusaha. Tidak bisa belakang sawah. Kok ada kata-kata kami nan salah di dalam hadirkan pengobatan alternatif cucu singo barantai dan kami minta maaf. Yang kami butuhkan dukungan Dunsana di Mapun Barado untuk Dunsana awak nanti bu kamari. Mudah-mudahan apa permintaan ini dikabulkan sama yang satu. Iya modal itu Pak. Kok mapo Pak? Bukalah jam tangan, buka baju Pak. Minta iya. Ko contohnya Dunsana ambo di Mapun Barado. Kuli apa ko masak patang ko. Kalau bahasa aponya mambusua. Baraya. Kalau kini ko alhamdulillah lah jauh perkembangannya. Mah hitam masak. Biriang api. Patang ko baraya. Di mana tinggal Pak? Kampung Paneh. Kampung Paneh Pariaman ya Pak. Iyalah. Kampung Paneh aja lah jadi Pak. Agak paneh ya Pak. Laman kan ke desa. Itu. Weh, puan mau kasih udah gue sudah. Cek gawe jangan kok runtok kok. Yang namanya wak baru bek Pak kamana wak pain utang wak bau saho. Mudah-mudahan basobok bek jo penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk membelakang Pak. Wak baras. Saya lihat deh lepas mana. Baca bismillah Pak. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah izinkanlah hamba membersihkan tubuh saudara. Allah. Pandang awak Pak buka mulut ya Pak. Letaknya lah di bawah. Kalau muntah beko keluar ya. Nyo ndak sadonya nak muntah. Ado kalau ibarat kumuh di dalam nyo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Buka mulut Pak. Allah. Buka sadang-sadang Pak. La ilaha illallah. Allah. Buka. Allah. Allah. Buka je kadang-kadang Pak.
La ilaha illallah. La. Dan ditahan lepehannya lah. Tu ah. Pak tahan paru Pak nan sakitnya. Miangnya itu Pak. Kalau di malam hari, rasa paruinya rasa tabaka yo. Hange. Manangi-nangi Pak menahan sakit. Katiko malam saja. Busuk boleh hau busuk. Kaki kau dipijaan, pertama baru bek dulu gadang Mak. Sakit. Kini kalah bisa berjalan. Dulu bisa berjalan Pak mari. Nah, tapi bangke nah. Itu bangke namo itu. Beginilah bisa jalan surang Pak. Alhamdulillah enggak. Tadi dipijaan sakit Pak. Tadi dipijaan sakit kaki Pak. Bare. Iya. Lurihan badan Pak, lantian badan model kau Pak. Allah. Angek tangan Pak. Angek tangan Pak. Allah. Rasa adonan keluar Pak. Apa nanti terbanjur Pak rasanya? Nak doang keluar saya dah. Cuba tarik nafas Pak. Ba rasanya pada tadi. Mana nak ringan kini tolong jawab karena Allah Pak. Lapih rasanya Pak. Tadinya tagang. Kini kau ditarik. Ndak tagang rasanya dah. Lapih rasanya. Jawabnya Pak. Apa jawabnya? Terima kasih banyak. Ndak itu doh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Jangan yakin kawak Pak. Yakin padonya. Yakin Pak kawak beko bayo. Memutiah si ada wae kok. Ni siap dicabut ko. Tadi kan hitam nak. Kalau awak cabut dibacakan kat mai awak minta paduinyo mah. Langsung memutiah bentuk itu. Memutiah itu. Nya mengalua. Tadi ko kan hitam tadi. Siap dicabut ko. Perbedaannya iko modelnya. Mudah-mudahan meminta aja lah nakanan satu. Cari Pak, menantang Pak. Itu. Memutiah dan sana. Tadi hitam kan? Tadi hitam, kini memutiah. Beko. Kalau tagak beko langsung ambil tagak ya. Pak. Nana Pak, tadi kemari sakit ya. Cuba Pak bawa tagak apa perbedaannya sebelum Pak diubek. Coba tagak. Yo, cubalah tagak kini apa perbedaannya. Angkat kaki ya Pak. Tolong jawab karena Allah Pak. Ba bedanya Rasul Pak? Alhamdulillah separuh ansu lah. Alhamdulillah kaki apa ko lah maraso ringan sana. Nanambo butuhkan doa-doa dun sana di mapun barado.
Yo benar ringan Pak. Hah? Allah saparuangan. Lasa paru ringan. Jangan cegak kan alun. Alun ni. Malo bisa langsung membalian telapak tangan. Alun adoh lah. Kama na pai nan baru be. Kayo ure. Semrat. Kalau ndak usah nah itu dibaca Pak. Ditarangkan lampu dibersihkan rumah lampu orang jangan dimatikan rumah orang jangan digalokkan. Nan ka rumah sakit awak yakin awak meminta kepada dona satulonya. Tapi kalau rumah sakit menyaminkanlah nampaknya. Lah kama aja Pak baru be kampung lah banyak. Indak basobok be je penyakit. Alhamdulillah di siko basobok. Nan orang ndak usah di paburuan. Cukui Allah jangan tahunya. Apapun bidangnya. Dek bagi dusana ambo di maupun barado ko ado kata-kata ambo nan salah di dalam adek pengobatan alternatif cucu singo barantai nan kami minta maaf. Nan awak sudahkanlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya.